Whoever's the minister of police fute ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki. Hayi bo mabhinqa ngikhohlwa ukunitshela lapho ukuthi ngisendleleni ebheke eHarding lapha eHarding Sport Ground umdlalo usuqalile njengamanje eHarding usuqalile umdlalo ngicela wonke umuntu ozobuka lo mdlalo kabasikando la eHarding ensiqiniseko sokuthi ubuyasondela njengamanje uyothi ntambama lapha na ko 3 4 5 6 bese theleka umongameli wamabhinqa bese theleka umongameli wabantu abamnyama abanganama conflicts. Ngiyacela kuwe ngizamza kwethu neziqiniseko sokuthi nibakhona ngifuna ukuthi nizongibuka ngibukisa ngokhathide ngobe utshatha ugodo ngibukisa ngaye ngimkhombisa ukuthi akayilutho ukhathide ingane wena baba zokukhuluphala wami wena nama ngithanda obakishena nje nama ngithanda ngiyibona ukuthi vele ngimubi kodwa into esengalungiseka akufani utshatha leteka isalungiseka hlobo yise kwaba impisi nje angikhoke lapho kodwa kusalayo ukuthi ke njengamanje ngicela niphelele nonke la eHarding nizobona upresident yeah ziyakhala ke manje ngincenga umuntu ke manje ziyakhala yebo nibuke nje ngibukisa ngabo nje nibone nje ukuthi hayi cha wangena umongameli cela ngingabuza umjaheni ngikhuluma nawe iphuphu mina please. Abantu nakulibeka ngeshada abalekile siyathanda ukufestival siyalithanda indamleze siyayithanda woza mhlaka-3 woza phansi ngomizwe phansi phambili ngotshatsha phambili phansi ngomizwe phansi phambili ngenona ngotshatsha phambili phansi ngomizwe phansi phambili ngotshatsha phambili phansi ngomdwandwa songizwe phansi phambili ngotshatsha phambili phansi ngomanyala awizwe phansi phambili ngotshatsha phambili phansi ngomlobisha ungizwe phansi phambili ngotshatsha phambili phansi ngotshatsha ungizwe phansi phambili ngotshatsha phambili phansi ngomfaza ungizwe phansi phambili ngotshatsha phambili fusaki ngizwe fusaki 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 phambili ngotshatsha phambili phambili ngotshatsha phambili phambili ngotshatsha phambili phambili ngotshatsha phambili ziyakhala ke manje ziyakhala ngempela ngiyaphila hamba kanjani lokhu ngikhona mfethu kuyinto wazi ukuthi namhlanje kuhlangana eHarding okokuqala kunjani le ndawo abantu uNkulunkulu wakithi bayawuthanda inkinga sibanikeza ithuba lokuthi sizobajabulisa kumele lo mcimbi onjengalo uqhubeke ube khona yebo nanokuthi asibonge ukuthi umuntu uyangena la stage abantu basondela ngenkathi kusahlakadula la wangakini ade behleli lapha benganake nakunaka hey mfethu hayi umkhaya wakho hayi kuyethiwa phela inkasa elingana nomkhulu exactly inkasa ayilingani exactly ngibonile bangena la uphume lapha wabaleka wahamba akasekho la emva kwetende amase kufike thina ngabe sabakhona sokufika abantu bangempela ashe inkomo ashe inkomo ashe inkomo ashe inkomo ashe inkomo ashe
Mawukhona mina nje ngaso sonke isikhathi okwazi ukuthi kuyaculwa ngaso sonke isikhathi. Nami bese ngiphatheke kabi ukuthi mhlambe nami sezoze ngihambe engekho umuntu oshuqulile la. Uma ngathiwa nje naye uNkulunkulu uyamkhumbula uyofika thini kubafuwa beyothi ingane why ngayitshela ingane ukuthi ayigane. Bukela uKhuzani, Khuzanbo, kuona uSABC1, Mzansi for sure. Ngey 3 indelani album yendlamlenze. Iyabuma. I'm a boss of Peggy Tele, whoever's the minister of police fute. Ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphi yena.